a bheith charstain sa charstain rónach, ha siú ann. Ha mi hín an dór I tenne ó thugail nach, agus mar sin ha mi muoi sa cholívic waris an taiacham. Agus thuúlam hín gan bigga cartwóch nan gian an video bec a dhín se gaibh becan man seo. Scaun gan gabh chretin gan dar anach síne ceann na bliadhna ho elwamh seo, ach seo síne. Hai a seacad adam hín gan ma wua ciú. Ach sé seo a wá escida a bhís acing feo na bliadhna. Agus mar sin sé seo in Oidhche a Seachd a bhís roin. Agus ma gúte gan cóhha siú gan aprid Oidhche nan Seachd Suipearan ris a bhá seo. Sé is corach sin go bhfuil in Oidhche cho feadh gan ag Seachd Suipearan Oidhche. Well Joe chorm a gáil ó haig go tae chéili catá. Leave me ag dwelly gan aprid garíon stat a dheanrí ris a bhá seo cuideach. Ha aberstella tían na machaine. Fet céim chalich úr I choni. Well, as a seo meach, fásí na waichin becan na batcha a hola wá. Bí a garíon a jersig becan na batcha. Menorit céim chalich. Agus samar sit a vis a fáwah. Ach, gí ma dhéin úr I choni. Well, ha nod an gá hín a bhí cínteach, a hín siú mis a gót mar a huawa mis a. An ceann tachgan, mar a gas is na waichin na batcha, well, bí bedach ónja ag I choni. Sáús nach ruiche go les a fóamh a dhéirí coni ho tríc sa baisce dar a bheith na waichin ho gairid. Thua mi seo ag séamas meach héimis nach meran as a rudge. Agus go dtí a sinnachas a hó was sipéin man am seo in bliadhna. Bí hallam a choin gin. Well, ha ho meg an tógalad am in rásta ach hí mi a ríis siú.